Hatun rimapayanakuy conversatorio nisqanchik iskay punchaw apakuyninpim 25 años del Tribunal Constitucional hinallataq pueblos originarios wakichiypim especialistakuna yachaysapakuna rimariykamusqaku kay derecho tapukunapaq nisqanpi kaymi consulta previa llaqta runakunaman willanapaq chaysi kanman tiyanapaq allin pacha kaymi nisqanchik derecho a un ambiente equilibrado Castilla simipi. Ñawpariq wakichiytam hisp'iykachimusqa panelistakuna Ángela Acevedo Huertas paymi hipa viceministra interculturalidad nisqanchik Nelia Edo Rueda paymi umalliq programa de pueblos indígenas hinallataq Evelyn Torres Aliaga paymi hipa asesora Ministerio de Energía y Minas kaq kaytam apasqa yachaysaparuna Álvaro Córdoba Flores paymi hipa kaq asesor TC Wasipi hinallataq Derecho de Pueblos Indígenas kaqpi. Chaymantam rimariykamusqaku ambiente equilibrado takianapaq allin pachaman kaymi nina indígena runakunap yachasqanta tiyasqan waqaychanapaq kaypim ñawpariq panelista kasqa Milena Wipiu Samekash paymi ñawpariq awaqun warmi educación nisqanchikpi doctoradonta graduarukusqa Bruce Barnaby Rubio paymi coordinador académico hinallataq investigación pueblos indígenas hatipaqnin Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUC y de PUC nisqapi hatillasqataq Eide Araujo Cifuentes paymi asesora gestión socioambiental del organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA nisqanchik pillamkan kaytam apasqa moderador nisqanchik Oscar Paso Pineda asesor jurisdiccional TC Huasipi.